Etnikалық қыздар. Кыргызстаным Жомой сатан. Эмне деген сулуулук, эмне деген керемет жер. Шіркін, саға болгон ашықтығым, кусалыгым акыры өзүңө тартып келди го. Карачы, көк асманы тиреп, тоолору бийик, арча кайыңдары жап-жашыл. Не деген керемет жер. Тура айтасың. Мекенибизди, жерибизди көрсөк деп канчадан бери көксөп келдик. Ушул мекендин топурагын көрсөм деп раматылык чоң атам ак эткенин так этип бул дүйнөдөн арман кылып өттү. Мен эми ушул ата мекендин топурагын чоң атамдын мүрзөсүнө алып кутсалам. Тартыңыздар. Биз этникалык кыргыздарбыз. Кытайдан келдик. Қытайдан? Силер бака жейсиңер да? Жок. Жылан бака жейсиз. Сенчи? Сарколдон, Тажикстан, Нургаптан. Нургаптан өткөн кыса баргандар сен келсин да. Тажик. Эмне дейиңер? Элибиз, мекенибиз, жерибиз. Мекениңерде ким эле жыргап аттыр? Мекендештердин жарымы тентип кеткен. Эч ким жок буякта. Жыргап жата бербейсиңер ошол жакта. Бияқта силер көрдүңүз. Кет бар. Оңчак силерге. Тур. Тур. Кыргызстан силердин сөздөрүн багалы байчу. Байкуштун сапырлар. Экөөбүздүн тынчкенин сезбейт деп калат. Кыргыздар жаман көрүп калышты. Эми буларды үйрөнүп калтырбай, дилин, динин, сал-санасын, маданиятын жок кылыш керек. Ошондо кыргыз деген ат өчөйт. Бирок эң биринчи үй бүлөдөн баштайт. Үй бүлөнү бузсак, мамлекет бузган болобуз. Баштың бары жағып, қорадағы тұрған көк торпақ бұл. Көк торпақты алып барып, көзіне көз әйнек тағып, трибунаға шығарып, ел басқартып, сөйлесіп қойсын жарасат азыр дегенші. Заман ошол, қана сен ош етпейсің бе? Қана ош етпейсің бе? Арақ. Ұшындан ұтылмай алдым да. Başkalarının balları hatimlerine sevip taşıdık. Amin senden uyamam. Benim bayağı balalığım sizlerin vuruş çalışmalarına korum oldu. Hatta ki hiçbirimiz aramızı taşlarımız çağda ki men atacığım kaçıncıdayım. Bala gününe bir karay. Cidiniz kazarmın ataki. Kucaktab cidayım değil.
Apake, siz bana kaçan verildiniz. Yine koy kızım. Ananay, Karacan'ı kaçan verildiniz. Kaçan görmeyin. Akça, düğün, baylıktan başkanı gelip kılmaysınlar. Men de başkaları kucağınlarga batıp erkeleyin gibi. Apa, kıskası mağa jol görgüzmediler. Öz jolumdu özüm isteyin dep çeştim. Mağa bir Kıtay jigiti üylönүүгө сунуш айтып жатат. Колунда бар, бай, ичпей, чекпей. Ошо өз жашоомду өзүм чечпесем, эң жакын адамдарымдын максат кыялы башка экен. Рахмат. Bir oğuz ayıp koyayım. Emne Klaus? Emne Klaus da koyasın da uyanmay. Mına kızga jakşı tarbiya bermegендиктен mına mı onday olatat? Oyun var tarbiya bergen orduna akça da atıp. İyi kara bunu. Sen alda arağını taşlap tarbiya verip merim tökpeyt bilen anan. Aşma! O emniliğinizi çoğun otasın oraya. Erteden beri kulak meyen cüncük. Deki tırşılık mı? Kızımız. Uktuğanı. Hey! Bundan nurdun ardın üçün kitleye vermek? Ağlamdık dengeli de oynuyorsun mu? Benim ayağım oruz. Arkadaşın ayağı yevli. O bana. Ne bileyim? Kuğulap yaşamak. Cırga öyle yaşamak. Ağın üstünde kurama demiri koş bulat. Ne? Mütüspallar tın bulat. O çın? Emne, Kıtayga büyük ötegen silebilmiyor musun? O var, kırgızın yarımı Kıtayga tepki. O var. Ey, kırgızga tez elestetsin. Bir taksiz, bir çalanma tep. Taksisine çalanma tep buldu. İyi oğlun yaşan. Kayra kayra. Evet. Öyle mi? Ne oluşunuz keremiz? Кейденесің жон ғой. Бірақ Кыргыздан құда көтсөңөр ашып кетсе, таласқа же Аткенге барасың. Kudağın neyi salatağız de Pekin'de. Kaykalap çıksın, remniyse mi? Alarдағы қалыңды көп береді. Жасайсың аға. Kıtaylar biznesinden bay bilir. Үйіңөр бар ма? Жоқ, 25 жылдан бері квартирада жүрөз. Балаңның ойнап тұрады. Мәселе шешілді. Бітті. Ей, сен қаншалық қамшың қайратты болса, қатың ұят болады дейді. Барып аялыңды Россияға жөнелт, іштеп келсін. А сен болса ақшасын алып жасай бер. Meni? Men Rossiyaga Елдің барын іштеп қой. Бұның Россияға кетсең іштей алады ма? Оны кебетесің. Я. О. А сен болса bu жақтан бизнес қыл. Кредит ал. Мына ақшаның бары бізде мына. Ақшаның бары бізде мына. Ей, қарашы. Оның біреусін алып, барып башыңды жазып кел бар. Мына. Бітті. Бұл деген үй бүлөөнү. Бала бакыраны колдоодон которулган атайын фонддон түшкөн акча. Буну менен катыныңды Россияга кетир дагы 5 жыл ичинде бул кредитти төлөп кутулуп коесуң. Şunu mağa veriyor da sardı. Ya. Şimdi. Başlasın. Болду. Бар чечим. Москвага иштеп кел. Жумуш кенен. Рустан эле жумуш жок. Рахмат. Иштеге математика жасалган болбой. Болду. Men çeştim.
Emden geçestin? Men Rossiyaga barıp işlep kelem. Sen geçsen ben de geçtim. Hey, Жылаңач Батыр, sen emden geçeceksin. Oy koluma çiçek mi minne? Hey, köp süйлöýänden görüp, azırkıla bergen kreditin akçasyny maga öp, men erteň Rossiyaga gidip. Boldu söz. Sen taşattın. Sen ele geçsen geç. Gele. Dostlardın çuvalcının poyuzuna tüşü al. Ne akça ne? Gele. Basacağına kalsın. Ne? Yok gel. Hayırlısı. Talkalandı. Üy bile talkalandı. Apası Rossiyaga işlep ketdi. Atası çıkmak bile arıqta. O da. Ағытайға тиіп кетті. 200 000 қыз Қытайға кетті. 201 болды. Бүтті. Ей! Еми жанағы жиен ел болбойт деп бұлар өздері айтып қойды. O. Ем жанағы жиендер келіп Қырғызстанға қызмат қылабы? O da. Алар екеуіміздің армиябыз болады. Екеуіміздің солдаттарыбыз. Қалағанда қылжайбыз. Аны үстіне 20 жыл мұрын түйген қырғыз қыздарынан 5 жиені азыр дүйнөлүк Гарвардта окуп кеткен. Гарвардта. Алар келет, каалашынча атылды калат бияктан. Бүттü de. Келип министр болот, Кытай каржылайт аларды. Не кылат? Биздин националдыдан бүткөн министрлерди шахматта ойнотот кочурду. Иш бүттү. Жок, айдан бүттү. Салтанат Илдигин талкалайсың. Бүттү деп өзүң таштаган. Акча отурабыз, акча чачабыз. Болду, иштейбиз. İşte biz.